Twongeye kubasuhuza abakunzi bacu mukunda ibiganiro tuba agezaho. Uyu munsi rero, navuga yuko ari umunsi udasanzwe kuko tubafitiye top 5 y'abasore. Reka mbanze bicisha amatsiko. Nkuko musanzwe mubizi rero, tugenda dukora top 5 z'abakobwa beza muri sinema nyarwanda, top 5 z'abakobwa beza mu b'abanyamakuru mu gihugu cy'u Rwanda. Uribaza rero ngo uyu munsi dufite top 5 y'ibiki? Ni top 5 y'abasore noneho bivugwa ko bashobora kuba bafite uburanga buke, muri make badakurura igitsina gore. Nkuko rero twakoze ubushakashatsi haba ku mbuga nkoranyambaga ndetse nubwo twajyaga mu mihanda tukabaza abakobwa cyane cyane bakurikirana entertainment cyangwa se showbiz yo mu Rwanda, bagiye batubwira abasore bakurikira. Mu kanya rero turahera ku mwanya wa gatanu, tugende tumanuka kugeza tugeze ku mwanya wa mbere. Urakeka wa gatanu arinde? Urakeka uwa mbere arinde? Don't miss. Tudatinze rero, reka duhere ku mwanya wa gatanu. Ku mwanya wa gatanu turasanga umuhanzi uzwi cyane hano mu Rwanda, abenshi bavuga yuko rwose adakurura igitsina gore icyinshi. Uwo muhanzi nanone avugwa yuko mu kijyanye n'imyambarire rwose nabwo hatari ibintu bye. Uwo muhanzi ninde rero? Ni Uncle Austin. Uncle Austin isanze ku mwanya wa gatanu mu basore b'abasitari hano mu Rwanda rwose badakurura igitsina gore. Uyu muhanzi rero yamenyekanye cyane cyane mu bihumbi 2012 kuzamura ndetse kugeza ubu ngubu, aho yagiye azamura abahanzi benshi, aho yazamuye Marina ndetse hari na benshi ubu ngubu akizamura. Reka dusimbukire ku mwanya wa kane rero tudatinze. Mwanya wa kane rero, nta wundi uri ku mwanya wa kane, turasanga umuhanzi w'icyamamare hano mu Rwanda, yewe bamwita Munyakazi Blues Melody rero, dore yuko byavuzwe yuko nawe rwose ajya byivugira, aho avuga ati hari umuntu amubwiye ngo rwose ufite ijwi ryiza ariko yahandi ntabwo hacuruza. Ariko uko yasaga kera siko agisa ubu ngubu. Nubwo yisanze kuri uru rutonde, ntabwo ari twebwe rwose twabikoze, ahubwo ni imbuga nkoranyambaga ndetse nabo tugenda tubaza ku muhanda. Blues Melody rero akaba ari umuhanzi w'icyamamare ndetse rwose ukunzwe ku rwego rudasanzwe bitewe n'ubuhanga ndetse n'impano afite. Uyu muhanzi rero nawe yamenyekanye cyane dore ko n'ino minsi afitanye indirimbo iri gukomeza guca ibintu yiwe ndetse na Platinum Diamond. Yes, twagiye ku mwanya wa gatatu. Ku mwanya wa gatatu rero ntabwo turi butinde, turahasanga umunyamakuru rwose ufite impano idasanzwe, dore yuko yamenyekanye cyane mu kwigana amajwi y'abahanzi. Azwi cyane ku buryo bw'uko azi kwigana ijwi rya Uncle Austin, yitwa Cheetah Magic. Uyu musore nawe dore yuko ari n'umupapa, afite umuryango, nawe yisanze kuri urutonde nyuma yuko tugiye tureba comments ndetse naho yagiye akina film, rwose nawe yisanze kuri urutonde. Nyuma yuko rero dutembereye imihanda ya Kigali, Nyamirambo, Remera, tugenda tubaza abari nabo bamushyize kuri uru rutonde, ariko yisanga ku mwanya wa gatatu. Ku mwanya wa kabiri rero, ku mwanya wa kabiri turasimbukira ku gitangazamakuru nabwo gikorera kuri YouTube cya mbere. Navuga yuko ubu ngubu nicyo kiyoboye. Icyo gitangazamakuru rero gikorera kuri YouTube ni Isimbi TV rero, turahasanga umunyamakuru bita Murungi Isabe rero nawe yisanze kuri uru rutonde ku mwanya wa kabiri, nyuma yuko Murungi Isabe akenshi akoreye nyuma ya kamera. Nyuma rero yaje kugaragara kuri kamera, hari benshi bamubonye bwa mbere rwose, benshi bagenda bamubwira yuko
atari ibintu bye yakagombye kuba yibera inyuma. Rero nyuma yo gutembera imihanda tugenda tubaza abakobwa biremera, abakobwa b'inyamirambo, abakobwa ba Kabeza, abakobwa muri make ba Kigali yose, batubwira yuko Sabe rwose nawe bikwiye yuko yajya kuri urutonde. Tumusanze rero ku mwanya wa kabiri. Mukanya turaje tukubwire uyoboye urutonde ninde, akora iki, azwi kuki. Domis. Mbere yuko tugera ku mwanya wa mbere rero reka twibukiranye tuve ku mwanya wa gatanu ndetse tugere ku mwanya wa kabiri. Ku mwanya wa gatanu twasanze Ankostin, ku mwanya wa kane tuhasanga Blues Melody, ku mwanya wa gatatu tuhasanga Cheetah Magic, ku mwanya wa kabiri niho twasanze Murungi Sabe. Ku mwanya wa mbere uyu mugabo azwi cyane yuko nta mikino agira. Nyuma yo kumenyekana ko nta mikino agira, iyo wibeshe ukamuvugaho arakubaga, ibyo bita kubaga. Mbese muri make awe arakwicarira akagutuka. Gusa icyaje kumubaho uyu mugabo, rimwe reka aze kumenyera umuntu bita Bulldog amufatire VO y'iminota 48. Uyu rero ninde? Uyu ni Gasuku cyangwa se Jesquizo niwe isanze ku mwanya wa mbere mu basore hano mu Rwanda b'abastari, yewe badakurura igitsina gore habe na gatoya. Unyumve neza, ibi ndi kuvuga si urutonde nakoze, ni amakuru tuba twakuye ku mbuga nkoranyambaga ndetse no ku mihanda ya Kigali. Uyu Jesquizo akaba afite igitangazamakuru bita Gasuku Media. Uyu rero azwi cyane mu kurya inyama nyinshi zishoboka ndetse no kubaga umuntu wese uvuga igihugu cy'u Rwanda nabi. Ibyo byo rwose biranakwiye cyane, dore yuko ari nacyo kintu abantu benshi bamukundira, yuko rwose twese nk'urubyiruko twagakwiye ureberaho. Ariko ibyo ngibyo ntibibuza yuko yisanze kuri uru rutonde. Ababari rwose b'u Rwanda bamwe na bamwe twagiye tubaza, baravuga ati twebwe dukurikije ukuntu tubabona Jesquizo ku mwanya wa mbere. Rero bakunzi bacu, reka tubabwire ngo top 10, top 5, top 7, top 20, ibi byose ni kuri iyi YouTube channel. Icyo tugusabye nuko ukora subscribe, ukatubwira ngo ngiye muzankorere iyi top 5, ubundi nakagaruka. Ciao.